nkuko mumaze kubimenyera uyu ni Frank Crash kuri channel yibita One Frank Crash. Uyu munsi ikintu tugiye gukora comparison y'ibihugu bibiri, DRC ndetse n'u Rwanda. Ase ushobora kwemera ko iyi migi yombi ari ibihugu bibiri bitandukanye? Katuze tubireberehe muri video. Muri video rero tugiye kurebera hamwe size y'ukuntu ibihugu bingana, turebe ibintu byigejejeho mu bihugu byombi. Kaduhere kuri size y'igihugu cya mbere cy'u Rwanda. U Rwanda ukuntu imibare bigaragaza cyangwa se ukuntu ubuso bwaryo rungana, biragaragara ko rufite kilometero 26,338 kilometer. Iyo ni ubuso bw'igihugu. Twagera kuri Kongo yo biragaragara ko ifite kilometero miliyoni 2 n'ibihumbi hafi bisaga 34 gutyo. Urumva Kongo ni igihugu kinini ku Rwanda, kure na kure naho byahurira. Ahangaha kazi ikintu kirahita gikurikira, tugiye gusangamo capital city, ariho hantu turi buze gusanga inzu nk'izi ngizi. Okay, tugiye turabibasanga inzu nk'izi ngizi, tuhasange ibikorwa nyine byinshi biberamwo uwo mujyi, turebe ngo ni kihe gihugu gifite umujyi usa neza. Abanyarwanda mwegere hino. DRC ifite wenda reka duhere ku Rwanda. U Rwanda rufite Kigali City, murabizi, dore ngiki Kigali City ni gutya nijoro iba imeze, ku manywa nabwo iba imeze gutya. Sasa DRC ifite urabona nijoro ni ku manywa, iyo ni day life na night life. Bishatse kuvuga ngo rero iyi migi iratandukanye cyane, kure na kure, nkuko nawe uri kubibona mu ijoro n'amanywa. Ibi bintu biba bitandukanye cyane, kure na kure nta naho byahurira. Sasa reka duhite tugera kuri population, abaturage bagize igihugu. Urumva u Rwanda rugizwe hafi na miliyoni 13 z'abaturage. Nyine abaturage baba mu gihugu cyose n'ababarowe barimo ni miliyoni 13. Urumva rufite abantu nyine bakeya cyane. Kongo yo urumva ifite abantu miliyoni zirenga 100 z'abaturage. DRC ifite abantu benshi cyane, kuri rwa rwego nyine wumva ko ishobora kubikubya u Rwanda inshuro nyinshi, kandi ugendeye no kuri capacity y'ubutaka. Urumva nyine ni ibintu nyine biri ngombwa ko igomba kuba ifite abaturage bangana gutyo. Sasa duhita tugera ahantu muri security mu mutekano. Nkuko muri kubibona, iki ni igisirikare cya DRC, iki ni igisirikare cy'u Rwanda. Sasa nkuko muri no kubibona neza, murabona ko igisirikare cy'u Rwanda kiri stable cyane. Niyo mpamvu uzasanga security y'u Rwanda iri stable kurusha cyane Kongo nyine harimo amakimbirane make muri zone zigiye zitandukanye. Ntago ari zone zose, hari zone zirimo amahoro, hari na zone zigiye zitandukanye. Urumva nyine u Rwanda ruri stable cyane mu bintu by'umutekano. Noneho duhita tugera ku kintu bita infrastructure. Rero nkuko mubizi ni ibikorwa remezo, sibyo? Tugiye kureba ibikorwa remezo muri rusange. Tugiye duhereye wenda kuri Kongo developing, nyine urumva baracyari kugenda bazamuka gake mu gihe u Rwanda well developed, bafite ibikorwa remezo byinshi kandi nyine bibereye amaso. Urumva u Rwanda nyine iki gitego ni icyarwo, Rwanda leads, u Rwanda ruracyayoboye ahangaha. Sasa duhita dukomeza ku kintu bita natural resources. Natural resources ni bimwe ujya usangamo, mbese ni nk'umutungo kamere w'igihugu. Niho tuzasanga umutungo kamere w'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko namwe mubizi muri kureba ino video, umutungo kamere w'igihugu cy'u Rwanda urabarika, ni mukeya cyane ugereranyije na Kongo. Kongo ifite ni very rich cyane, kuko niho usanga za gold, za cobalt na coltan, nyine agiye harimo ibintu byinshi. Mujye mu Rwanda n'udukorota duke tugenda tuboneka, tugenda tuvumburwa, ariko nyine urumva ni duke cyane ugereranyije na Kongo. Ahangaha Kongo usanga iyoboye bigeze muri natural resources. Clear lines sasa navuga ni nk'isuku. Sasa tugiye kwinjira mu bintu bimeze nk'isuku. U Rwanda nkuko mubizi ni igihugu iyo bagufashe udafite isuku n'imbere y'urugo rwawe ni ugomba kubihanirwa. Bivuze ngo u Rwanda ni very clean cyane ugereranyije na Kongo, kuko urabona iki ni igihugu cy'u Rwanda, iyi ni Kongo. Urabona nta hantu bihurira. Rero bivuze ngo u Rwanda ahangaha rukomeza ruyoboye iyo bigeze muri clean lines. Ahangaha rero ikintu kiri buhite gikurikira ni economic growth. Ahangaha turaza gusanga ari nko kuvuga uko ubukungu bw'igihugu bugenda bugira
buzamuka. Ahangaha turi busange u Rwanda ruri kuri fast growth economy. Ahangaha turasanga u Rwanda ruzamuka cyane, economic growth y'igihugu cy'u Rwanda iri fast grow nyine ikura vuba ugereranyije n'igihugu cya Kongo, ugereranyije n'imyaka, mbese muri buri rugero rw'imyaka iyo ari yose wafata usanga u Rwanda ruri gukura cyane ugereranyije na Kongo. Bivuze ngo ahantu uraza gusanga Kongo ari igize ute ariyo iyoboye. Noneho duhita tuza mu bintu bya GDP, turahita tugera ku kintu bita GDP approx. GDP approx ni mbese ni nko kuvuga ngo amafaranga nyine igihugu cyinjiza cyangwa se navuga ni umusaruro mbumbe w'igihugu biturutse nyine ku misoro cyangwa se na ziriya natural minerals. Ahangaha turaza gusanga u Rwanda ruhagaze biliyoni 14 z'amadolari zirengaho uduce dukeya. Urumva nyine u Rwanda rwo ruracyari hasi cyane ko nta natural resources rufite zihagije. Ahangaha niho turi buze gusanga Kongo ifite cyane kuko turasanga ihagaze biliyoni z'amadolari zisaga 60. Urumva nyine Kongo ahangaha iri hejuru cyane bitewe nuko ifite amabuye y'agaciro menshi. Kazi rero ahangaha duhita tugera ku kintu bita GDP per capita. Ahangaha GDP per capita turahita dusanga Rwanda iri haya na DRC iri lower cyane. Noneho duhite dukomeza tugere kuri language, ibihugu indimi sasa zikoreshwa mu ibyo bihugu indani. Mu Rwanda tuzasanga hakoreshwa Ikinyarwanda, English n'Igifaransa. Murabizi ni indimi mu Rwanda zikunda gukoreshwa, gusa nyine Igifaransa ntago nyine navuga kiri high cyane. Noneho nitugera muri Kongo tuzasanga bavuga Igifaransa n'utundi tuntu tw'uturimi twinshi. Ntabwo Kongo igira indimi ivuga, hakora Igifaransa cyane n'Igiswahili cyabo n'izindi ndimi nyinshi utamenya, harimo Amaringara, harimo ibintu byinshi nyine ku buryo ujya usanga ari ibibazo. Tugere kuri culture cyangwa se umuco uranga igihugu ubwacyo. Ahangaha turaza gusanga bafite similar traditions kuri both, ku bihugu byombi turaza gusanga bafite similar traditions. Ahangaha tuhita dukomeza tugere kuri tourism cyangwa se ubukerarugendo kazi. Turahita dusanga igihugu cy'u Rwanda akiri strong cyane kuko bafite za gorilla n'amaparike menshi, kiri strong cyane. Nugera muri Kongo uzasanga bakiri muri growing, nyine baracyazamuka muri za natural rivers n'ibiki. Nyine uzasanga u Rwanda ari cyo gihugu gifite ubukerarugendo buri imbere cyane kuko nanone nicyo gihugu kirimo umutekano mwinshi kurusha muri Kongo. Kuko muri Kongo uduce twinshi ntago turimo umutekano ku buryo wavuga ngo urafata abantu ubagira ute uboherezeyo. Duhita dukomeza kuri military organization, ukuntu ibisirikare sasa bigize ute byubatse. Uku nguku nitwinjira mu kuntu ibisirikare byubatse, u Rwanda tuzasanga ari structure modern. Noneho duhita dusanga Kongo iri less organized. Nyine tuzasanga u Rwanda nanone ruri hejuru cyane. Igisirikare cy'u Rwanda kiri more organized, kirorganije neza kuri rwa rwego. Nyine urabona ufashe n'ukuntu ino shusho igaragara ugafata n'ingi, urabona ni ibintu bitandukanye kuko umuturage yambaye uniform ntabwo wamenya ngo uratandukanye uyu muturage cyangwa se uyu musirikare wa Kongo. Ni ibintu bibiri bitagize ute bitahura. Ariko uri kureba ufashe umuturage w'iki gihugu ugafata n'uyu musirikare, urabona ni abantu babiri batandukanye. Bivuze ngo rero kazi tugeze mu bintu byo kuvuga ngo military cyangwa se ibindi bintu byose, wumvishe ko ahantu u Rwanda navuga rugenda rutsikira nyine ni mu bintu byo kuvuga ama natural resources. Urumva nyine u Rwanda ruri hasi muri za GDP approx nyine nanone, kuko usanga GDP approx ituruka mu bintu nyine bituruka nanone muri natural minerals n'ibiki. Ugasanga nyine niho Kongo ikomeza kugenda irushiriza iki igihugu. Aho tugiye mu bindi bintu byose igihugu cy'u Rwanda ruri haya cyane. Sasa cyaho ndabakunda, duhurire mu yindi video tugiye kuza tureba sasa between, turabanza tuzenguruka ibihugu byose bizengurutse igihugu. Turebe mu Burundi, tuzagenda tubereka ibintu byinshi. Mukore subscribe, mufungure inzogera, like, comment na share kugira ngo abantu batari bazi ibi bintu bagende barushaho kubimenya. Ciao, ndabakunda.